Dobrodošli na kanal Životna sila. Escherichia coli ima različite efekte na telo i lečenje zavisi od vrste infekcije. Prirodni tretman za crevnu infekciju koji se radi kod kuće za ovu vrstu uključuje: ostanite hidrirani. Ovo je veoma važno, posebno kada imate dijareju, supa je odličan izbor. Dovoljno se odmarajte. Ostanite u krevetu ako je moguće za maksimalnu količinu odmora. Izbegavajte lekove protiv dijareje. Izbegavajte kofein, alkohol, masnu hranu i bilo koju drugu hranu koja pogoršava simptome poput dijareje i mučnine. Pri kraju, pređite polako sa tečne dijete na blagu ishranu dodajući slani tost i jaja. Oporavak obično traje oko 1 nedelje. Ako međutim simptomi potraju, dijareja duže od 3 dana sa temperaturom ili krvavom stolicom, potražite medicinsku pomoć.